اولین سوال رو ویدیو تی جی برای ما روان میکنن. گروه اقبال با گاب نیست. اسکندرکا یک تا همون سروده از آن روزه تو رو دیدم 4 میزره. خانم به هم بله. خواهید با گیتارتان خواهید به گیتار. از آن روزه تو رو دیدم، تو رو من دوست می داشتم، حیاتم تو، جهانم تو، تو رو من دوست می داشتم، گلی اومدی من بودی، تو رو من دوست می داشتم، تو رو باورت می کردم، تو رو من دوست می داشتم. بهترین. سوال رو فیردوس برای ما روان میکند. سلام علیکم، میخواستم اسکندر قلندرов با حسین ولیزاد سرود خوانید به خاطر حسن ولیزاد. نیت دارید یا اینکه نه؟ مخلص شما از شهر استراوشان داشته. البته در نقشه است. ماهی سپتامبر نصیب با گروه اقبال با همه نوازندگان، حسین جان، دلوار جان، ما 20 سالگی گروه اقبال رو تشکیل کرده ایستادیم. بله. مرا ببخشید بینندگان عزیز، مرا ببخشید اسکندر، من باید در آغاز میگفتم که چون امسال سال 2020 سال است و تشکیل شوی گروه اقبال 2000 سال بود، امسال 20 سالگی اقبال است. 20 سالگی رو جشن میگیریم. البته یک کنسرت کلانی باحشانه یک برای مخلصان در نقشه هست. ماه سپتامبر. نصیب ماه سپتامبر میشه. فهمو. حالا سوال ها هست با وابسته به همین گویم که همین مضمون. خب بخش زاکیرов می‌نویسند ما مخلصان شخصا من روزی هستم که دستگیری کنم اسکندر آلبومی نو برارند. باور کنید هر روز در یوتیوب میزنم که سرودی نو باشد. بیاید خیلی مخلصان گروه اقبال یک گپا شویم کمک کنیم که اسکندر یک آلبومی نو برارد. قبول میکنید؟ البته برای چی نه؟ البته قبول میکنیم. فهمم. سرودی نو هست. از مشق کرده ایستادیم. آلبومی نو نصیب من میبراید. فهمم. خب جونی کیش می‌نویسند سوال اسکندر اگر به قفا برگردیم سال 2000 شما دوباره برای سلیس گروه اقبال شدن راضی میشدید هنگامی که میدونید که سال 2005 چه حادثه رخ داد در این گروه؟ البته راضی بودید؟ راضی بودم. راضی میشدم. البته راضی میشدم. بله. خب کی می‌نویسد چرا وقتی آخر شما سرود نمی‌سرایید؟ گروه اقبال بهترین می‌نویسند. چرا امروز اسکندر سرود نمی‌خواد؟ برای چی سرایده ایستادم؟ فقط کمتر کنسرت ها کم شده است. چه که در پیش گفتم در آغاز برنامه گفتم باید زندگی با همین سبب ما کمتر کار کرده ایستادیم. یکی سرودهای نو البته همین سال خدا خواهد برای مخلصان پیشکش میکنیم. فهمم. تشکر. خب طالب جان زویدов می‌نویسند سلام علیکم، سوال از مسکو از نام محمد توجیبویویچ. اولین سرود کدام بود و با کدام سرود به نزدیک خلق مشهور شدید و استادتان کیست؟ التماس جواب دهید. 3 سوال. اولین سرود کدام بود، با کدام سرود مشهور شدید و استاد شما در صحنه؟ اولین سرود خودم سروده بودم یا که در گروه باشد سرودی یکم سرود با نام عجب دختر بود از اکون فریبم. سرودی تو رو دیدم سرودی بسیار سرودی یک مراتب در آلبوم سرایده بودیم. فهمم. و کدام سرود بیشتر شما را معرفی کرد در صحنه میگن؟ سرودی مکن فریبم مهینه جان. سرودی بیا یکم کلیپی که با همین ما اشتراک کردیم برآمدیم مشهور کردگی سرود همین سرودی بیا بود. فهمم. خب استادتان در جدای صنعت کی هست؟ استاد ما اولین استاد من پدری من صدرام پدری من بود. دومین استاد من نسیم جان یوسفov که گروه اقبال رو تشکیل کرد اون کس. فهمم. خب جونی کیچ می‌نویسد اسکندر سرود و آهنگ خداحافظ از طرف کی نوشته شده است و شما این زمان از خواندن این سرود پشیمان نیستید؟ نه برای چی پشیمان هستم؟ خب اساسا این سرود این شعر درباره عشق است. تو از عشقم گذر کردی خداحافظ خداحافظ. یک شعری نامدار که علیم خان اسمتی یک استاد ما هستن این شعری اون هستن. فهمم. بهادر خان می‌نویسند به اکای اسکندر یک سوال. اکا جان شما چند فرزند دارید و آنها چند سالند؟ 2 فرزند دارم. یکتاش سال تولد یک
калони духтарам 2000 дуюмаш 2002. фаҳмо. Хуб Искандар, шумо легенда будед. Ҳозир бо чӣ кор машғулед? Аллакай шумо гуфтед ки бо чӣ кор машғулед. Хуб Искандар, элмире менависанд. Искандар, шумо бо нияти консерт ба шаҳри Бохтар доред. Мо мухлисони шумо аз шаҳри Бохтар. насиб ҳозир мо ванин чиқи гуфтам консертро баргузор мекунем. Баъд бо гастрол мегӯям. меҳмонӣ ба ҳар як шаҳр ноҳияи Тоҷикистон боз ҳаракат мекунем равем. фаҳмо. Хуб Нигора Ахмадова менависанд. Салом, ман аз аввал мухлиси гурӯҳи Иқбол будам ва то ҳол ҳастам. Мешуд агар суруди Нигора ту дар канорам 4 мисра ба шумо. Саломати хонам. Хуб Нигора хон аллакай барои шумо сароидан. ин барои Нигора будам. барои мухлис барои Нигора хон ҳамин суруд мо хондем. бале. Ассалому алайкум акои Искандар, шумо соҳиби набира гардидед менависанд. Фаридун. ҳоло не интизор ҳастем. бале. Искандар ба наздики боб мешаванд бирандагони азиз, ҳарчанд ки худашон ҳамсини ман менамоянд, хеле ҷавон менамоянд. Хуб Максимов менависад. Салому алайкум акои Искандар, чаро сурудҳои нави шумо ба шуморо мо худи 29 феврал дар 4 сол як маротиба мешунем. Як ё ин ки касбатон роялиш кардед. Дар телевизион ва радиоҳо ҳам баромад нест. ҳатман саволро расонед. ташаккур Макс. чиқи ки гуфтам, албатта сурдои нав мебарояд. сабт карда истодем. барои шумо насиб сурдои навро пешкаш мекунем. бале. хуб Ғолиб менависанд. Салому алайкум, шумо нағз акои Искандар Қаландаров, агар рӯзӣ шавед як карта кушоед эълон мекардед, мо мухлисон спонсорӣ мекардем, як консерти зинда пешкаш мекардед. хеле хуб мешуд. бо эҳтироми самимии мухлиси шумо аз Ворух навиштам. ташаккур. лозим нест. лозим нест. дар нақша аст ки худатон худамо албатта як албоми навро мебароем барои шумо. фаҳмо. менависанд Шеше. Салом ба ҳардуи шумо. Искандар, ба фикрам агар хато накунам бо Шукрулло Маҷидов дӯст будед. консерт мемондед. ҳарду чаро айни замон дӯстӣ надоред навиштанд. дар консертҳо во мехӯрдем, месароидем. фаҳмо. аммо дар алоҳидагӣ суруд насароидем. дар алоҳигӣ албатта оли насароидем ва насиб бошад месароем. фаҳмо. хуб Бахтиёр менависанд. акои Искандар, ҳама медонанд ки дар вилояти Суғ ду гурӯҳи овозадор ҳаст. гурӯҳи Иқбол ва гурӯҳи Ҳисоб. шумо бо Ғолибҷон Юсупов нияти суруд хондан доред? агар Ғолибҷон розӣ бошад албатта месароем, барои чӣ не. фаҳмо. хуб Ҷони менависанд. Искандар, шумо якчанд сол пеш дар барномаи Офтоби меҳрубонӣ сабаби аз саҳна дур шудани худро дилам аз саҳна хунук шуда буд гуфта будед. сабаб дар чӣ буд? воқеан ҳамин гап буд? албатта буд. ин қайс сабабаш ҳама маълум буд. аз ҳаёт рафтани амроҳи ман Ҳасанҷон Вализод буд. фаҳмидем ки бесанад намешавад. баргаштед. фаҳмо. Шаҳноза хон менависанд. Искандарҷон, имсол 20-солагии гурӯҳи дӯстдоштаи мо Иқбол мебошад. ба 20-солагиатон ягон консерт. хуб аллакай ин барои шумо аст. хуб мо чун гуфтем. хуб Шоҳрӯз менависанд. Салому алайкум, савол чунин аст. агар сароянда намешудед, кадом касбро интихоб мекардед? мумкин ки коргари андоз мешудам. хуб шумо маълумоти олиро дар ҳамин соҳа тамом кардед? албатта. бале. фаҳмо. хуб тасаввур кунед Искандар ки имрӯз асорати ветеринро барои мо пешниҳод мекунанд, меоянд ба мағоза мегӯянд ки хуб андозро медиҳед ё ин ки не мо. хуб саволи дуюмро ҳамин нафар пешниҳод мекунанд. айни замон ғайр аз сарояндагӣ боз дар ягон ҷо кори дигар мекунед. аллакай гуфтанд. хуб Муҳоҷирбаша менависад. Салом Искандар, шумо имконияти бо Шабнами Сурайё дуэт хондан доред? мухлиси шумо аз Красноярск. Сафар Али менависад. намедонам, ман бо он кас ҳамсӯҳбат шинос нестам. дар оянда мумкин агар шинос шуда монем, мумкин сароем. тақдире ки сюрприз тайёр карда бошад гӯяда. хуб давом медиҳем. Искандар Шаҳноза хон менависанд. гурӯҳи Иқбол буд ҳаст мемонад. ман мухлиси ашаддаи шумо ҳастам. Искандарҷон, ба шумо ба мухлисон гуфтаниам ки Инстаграми Искандар Қаландаровро подписатсия кунед ва дастгирӣ кунед. имрӯз шумо ба Инстаграм менишинед? мешинам, кор мефармоям, лекин бисёр не. фаҳмо. хуб Ақил менависанд. Ақил. салом акои Искандар, суруди дили манро бо таври зинда хонед. ин сурудро хеле дӯст медорам. пешакӣ раҳмат ба шумо, пешравиро тамоман дорам навишта. ташаккур. ҷонона баҳор шудааст, кай меоӣ
وقتی گلی خور شد از کی میایی بهار آمد بهارکی من کجایی سر و پالو لزارکی من کجایی دل من ای دلی من ای دلی من گلکی عشقی من در منزلی من بیروید سبزه و گیاه از گلی من نشینه نازنین در منزلی من نشینه نازنین در منزلی من. بهترین تشکر. صدایتان خسته نباشد اسکندر. ما ادامه میدیم. жизнь прекрасна می‌سند. راست است که اسکندر دو عائله دارد. نه این گپ درست است. این هر خیل آوازه ها بسیار شده بودن لیکن نادرست است. فهمو. خوب دوام میدیم. نادر می‌نویسد برای چی باشد سرودهای اسکندر به مانند پیشتر تاب نشده و سالهای پیشتر هم یک خودتان سرودهای زور می‌خواندید به مانند دریای سیر نوشتم. چرا که اوضاع صنعتکاران بسیار رقابت بسیار است کمتر مشکلی میکشیم دست هم نمیرسد که برای یک ثبت کلیپ کنیم لیکن نیت هست و نزدیکا نصیب میشود کلیپی نو میبراید. فهمو. شاهنوزه خان می‌نویسند چه خیلی روزهای خاطرمون بود. به زیر سرودهای گروهی اقبال کلان گشتیم. اسکندر قلندرов من می‌خواستم با اینستاگرام خود ویدیوهای نو به نو می‌ماندید. ما مخلصان شما را بسیار دوستتان می‌داریم نوشتم. شاهنوزه خان. تشکر شاهنوزه خان. گلنازه می‌نویسند با شما به فکرم لباس‌های اروپایی معقول نیست. برای چی؟ همین گونه است. با شما لباس‌های اروپایی معقول نیست اسکندر؟ نه برای چی؟ معقول است البته. خب عاقل بوی می‌نویسند اسکندر شما وعده دادید که تا آخری سال همچون اقبال با فیروز کنسرت می‌مونید. گفتید انیقش کی بود؟ انیقش ماه سپتامبر یا نه؟ انیقش ماه سپتامبر. فهمم. خب اعظم می‌نویسد شما در سال شما در سن چند سالگیتان صنعت رو انتخاب کردید؟ چند ساله بود؟ صنعت رو من از خردسالیم یک شوق داشتم. بعد در سن 18 سالگیم باشد من 18-19 ساله سرودخوانی رو سر کردم. فهمم حوض کردید. خوب لدیز می‌نویسد سوال همین خیلی شما خودی از بحری سرودهایتان برآمدگی برید. شما برای چی زود کلیپ‌های کنسرت‌ها نمی‌گذارید؟ که ما گفتیم چندین بار این سوال رو کردیم و می‌نویسند که اسپانسر لازم باشه. شاید اسپانسر لازم است. اسپانسر راستی گپ من خودم نمیخوام با اسپانسر کار کنی. وقتی که کار میکنی با اسپانسر فایده زیاد میگیرن؟ نه برای فایزم نه. از یک کس وابسته میشوید. برای همین حرکت کرده میکنم که خودم کار کنم. برای همین فهمم. خب اوراز می‌نویسد اسکندر قلندرов میگفتید که شما چی طور گروه اقبال رو ساختید؟ در میان حسنی ولیزاد برای چی با گروه بالا رفت بعد آمد؟ یا اینکه بینتان نافهمی‌ها بود دیگران برای چی در پهلوی شما نیستند و ممکن باشد سرودی جانانه دل من را با آواز زنده می‌سازید. سلامت باشید. تشکر. گروه اقبال رو که همه می‌دونند که چقدر تشکیل کردیم با پدر فیروز جان یوسفov نسیم جان یوسفov ما یک جا وا خوردیم با فیروز جان با حسنی ولیزاد وا خوردیم و گروه رو تشکیل کردیم. خب چرا حسن با گروه بالا رفتن بعد باز اومدن؟ به گروه بالا نه به گروه وزیر رفتن. وزیر هم میخواست که در اونجا خودش رو سنجد با فهمید که گروه اقبال جایش دیگر است برای همین باز گشت آمد. فهمم. خب ظفر می‌نویسند سلام من مخلص گروه اقبال میباشم حاضر شهر مسکو در شهر مسکو زندگی دارم. برای چی پیش روی نیست که اسکندر سرودی نو با حسینی ولیزاد قطعی خونت تشکر نوشتم. حرکت داریم با حسینی ولیزاد یک چند سرود میسراییم در نقشه است. نصیب منه. تشکر. میشنوم. دوران می‌نویسند سلام اسکندر اکا چند پول لازم برای یک آلبوم نغز برآوردن؟ التماس جواب دهید برای کار. ندانم چقدر زیاد باشه همون قدر زیرترین اکثر میشود آلبوم سرودان. البته چقدر بسیار باشه قدر اون ناز میشه. اما اگریم که همون مقدار معینی میانه اش چقدر است؟ سراینده ها هر خیلی کار کرده هستند با سرود یک سرود هست که با
ҳаҷми $3000 мешавад. Сурдо ҳастанд бо $10,000 амрикоӣ мешавад. Як сурдо ҳастанд ки бо $100 ҳам мешавад. вобаста ба суруд 1000 сомон ба ҳам ҳаст, вобаста ба суруд нигоҳ карда ба он ба чӣ гӯям ба композиторҳо нигоҳ карда дар куҷо мекунанд. дар куҷо мекунанд? саволи хеле муҳим аст ки дар тоҷикистон ё мумкин дар Росия кунанд, мумкин дар Ӯзбекистон кунанд. хуб ба наздики консерти худро мемонед, ҷавобашро интизор менависанд, мо аллакай гуфтем. хуб Леон менависанд, хато накунам тақрибан 3 ё 4 сол боз консерт нашудааст. гуфтагӣ баред ки 2019 моҳи декабр консерт баргузор мешавад. гуфта будед ки соли 2019 моҳи декабр консерт дар нақша буд, лекин дар нақша буд, лекин бо ҳамин сабабҳои гуногун ташкил нашуд. серкор шудед, чаро нашуд? албатта бо вазъи саломатӣ ҳам буд ва ҳам серкорам шудем. акун инсол худо хоҳад барои ҳамаи мухлисон албатта як консерти назро барпо мекунем. дар консерт чӣ қадар сурдои нав мешавад Искандар? сурдои кӯҳна, сурдои нав омехта мешавад? албатта ҳоло бай накардем. ҳоло як программа насохтем. нақшаи мукаммал нест. хуб далер менависанд. Салом ба ҳарду. Ака Искандар як порча аз суруди сон месароиде. 4 мисра мехонам барои Далерҷон. Я словно во сне, и без тебя свет не мил. Зачем ты меня покоя лишила? Зачем ты украла у меня тот покой, в котором я жил до встречи с тобой? Зачем ты приходишь ко мне в каждом сне? Скажи мне, любимая, зачем это мне? Зачем ты целуешь, ласкаешь меня? Лишь только во сне, а не в проблесках дня. ва мазмуни хеле олӣ дорад. хуб риёев менависанд. Салом ба гурӯҳи Иқбол. Клипҳои нави 2020-ро интизорем. Интизор бошед, мешавад. хуб бахшиш ман ба ҷои шумо ҷавоб додам. ҳеҷ гап не. дуруст ҷавоб гуфтам? ҳеҷ гап не. хуб Абдуқаҳҳор менависанд. Салом ба Искандар Қаландаров. савол барои шумо. Ба аёдати сари хоки Ҳасани Вализод дар як сол чанд маротиба меравед ё ки умуман намеравед? Саволро ҳатман расонед менависанд. албатта меравем. ба ҳамон тараф гузашта монем рӯзои ид меравем албатта. фаҳмо. хуб Нуриддин менависад. барои чи дар вақташ Ҷонибек Муродов, Валиҷон Азизовинҳо ҳамроҳи Искандар ҳамкорӣ мекарданд? дуэтҳо месароед эҳтимол бошад? надонам он вақто чӣ гӯям, раву биёи мо зиёдтар буд. ҳоло бошад камтар мебинем, камтар кор мекунем. оно бо худашон оно бо кори худашон машғуланд. хуб ташаккур. Нозим менависанд. Салом алайкум нигоҳи нав. раҳмат ба шумо ки Искандарро таклиф кардед. ин воқеан нигоҳи нав шуд ва бисёриҳо мехостанд ки Искандар ақаллан ягон навигарӣ тиҳад аз Иқбол. на балки Иқбол, ақаллан худатон ягон чизе эҷод кунед ки каме бошад ҳам таби одамон боло равад. ихтиёри Иқбол шоям монанди шумо дорад. бениҳоят хуб месаред, лекин шумо ягон навгонӣ кунед. раҳмат, ташаккур, худоҳафиз. мо аллакай гуфтем ки навгонӣ мешавад. бале. хуб Нозим интизор бошед. хуб Бутиев менависанд. Салом ака Искандар дар зиндагӣ чиро дӯст медорад? чиро дӯст медорад? сеҳат саломатӣ, тинҷи амонӣ, мана бо дӯстон будан, бо мухлисон, бо оила, ҳам бисёр чизро дӯст медорам. фаҳмо. зиндагии худамро дӯст медорам. зиндагии худамро. бале. хуб Нигора менависанд. каме дар бораи оилаи худ ҳарф мезанед ва чанд фарзанд? аллакай фарзандро гуфтед? фарзандро гуфтам. Бобоҷон менависанд. Салом, сабаби ҷудо шудани гурӯҳи Иқбол дар чист? сабаби ҷудо шудани гурӯҳи Иқбол, ин бисёриҳо гап мезананд аз пушти маблағ бошад ё барои чӣ. не ман чизе ки пеш мегуфта будам, баъд аз вафоти Ҳасанҷон ман аз гурӯҳ рафта будам. мехостам ба Русия равам. чӣ гӯям, нашуд баргашта омадам. аммо маблағ нест. бале. хуб якто суруди Малика шавад. Салом акаи Искандар менависанд. Мирзо Малика.
خوب خوب. یاری من توی ملیکه چشم خندانم توی ملیکه خندان رویم توی ملیکه انتظارت من یاری من توی ملیکه چشم خندانم توی ملیکه خندان رویم توی ملیکه انتظارت من. بهترین. خب تشکر اسکندر. حبیب مثلا سرودها هستند که با اسباب گیتار نواخته نمیشود. بسیار سرودها هستند که سرودهای سوست باشند یا با گیتار نواخته میشدگی است. فهمم. حبیب می‌نویسند اسکندر شما به توی چند پول خدمت میکنید؟ به چند پول خدمت میکنید؟ این مخفی است. مخفی است. مخفی هر خیلی. توی به دعوت کنید میفهمید. خب بله. دلوار می‌نویسد گروه اقبال در تاجیکستان یک تا بود و میماند. در دل مخلصی گروه اقبال در شهر کنیبادام بسیار بود. تا حال هست. اسکندر قلندرов خلق کنیبادام انتظار. نام من دلوار برات شهر کنیبادام نوشتم. دلوار. تشکر. از شهر کنیبادام ما مخلصا بسیار داریم. پیش بسیار میرفتیم. حالا چه گفتم صنعتکارو بسیار رقابت هم زیاد. رقابت بسیار خیلی این رو گروه اقبال یکم بار وای نمیکردیم. به نظر نمیگرفتیم. لیکن البته میریم. البته در شهر کنیبادام یک کنسرت شهر اصفهان البته کنسرت خود رو برپا میکنیم. فهمم. اهل دین می‌نویسند سلام آیا نیتی بازگشت. خب الان در صحنه هستند اسکندر و کاپیتان وارت می‌نویسند. می‌خواستم یک پارچه سروده ای وای خدا زمزمه کنم. ای وای دلم. اسکندر جان. ای وای دلم ای وای خدا وای دلم دل می سوزد بحریار دل می سوزد بحریار. بهترین. خب سلامت башед. ادامه بدیم. Мадина хон менависанд не знала, что он до сих пор поет в детстве, очень любили его песни. Мадина хон. Бале. Мадина. Спасибо, Мадина хон, за то, что до сих пор с нами. Бале. Хуб Масона менависанд пешниҳодро расонед. Мутаассифона намедонам барои чи аз санъат дур шудаед. Кӯшиш намоед бо суртҳои нав худро нишон диҳед, зеро мухлисон зиёд ҳастанд. ҳатман ба қулҳои баланд мерасанд навиштанд. Ташаккур. Ҳаракат дорем албатта. Хуб. Шаҳло менависанд он меня до сих пор нравится творческая личность. Аз ҳозира неву тоза беҳтар навиштам. Шаҳло. Ташаккур. Хуб Хафиз менависад надо группу возобновить, прямо точь в точь, надо спеть как они пели, надо добавить в музыку ремиксов так, как было. И клипы нужно снять, как снимали. В их участии, вот тогда группа снова наберет популярность. Как это было при их боли, менависанд. Спасибо. Хуб Гулия менависанд барои поклонникоятон концерт ташкил кунед, давраҳои ёширо эсп оварда иштирок кунед навиштанд. Хуб мо аллакай гуфтем. Хуб Наргиз менависанд ин был хорошего директора, яъни парвуд всех. Воқеан ҳамин гуна аст Искандар? Надеюсь, что найдем и директора, и продюсера. И порвем всех. Рвать не будем обязательно. шӯхӣ мекунам ман. Искандар Баҳодур менависанд то хол ҷавон менамоянд навиштанд. Воқеан дуруст гуфтед Баҳодур. Хуб Мавлон менависанд аз дигар продолжение следует гуфта сар кунед охир шумояд сурудҳои пур аз маъною мусиқии форам кати навиштанд. Шокирҷон менависанд ин хел ҳофиз кам. Ҳафиз менависанд ин хел ҳофиз нест. خب بله واقعا هم هر یک نفر برای دستگیری همه مخلصان تشکر. سلامت باشید. خب ماکسیمالیان می‌نویسند گروه رو از نو تشکیل کرده دوام دهید ما انتظار. نصیب. منصور جان می‌نویسند سبب نام گذاشتن گروه اقبال رو شرح دهید. ما اکثر می‌خواستیم یک نام دیگر مونیم. در جستجوی نام بودیم که نسیم جان یوسفов رو برای گروه اقبال
номи Иқболро гузоштам. мо як дастгирӣ кардем, маъқул шуд ба шумо. мақбул шуд. фаҳмо рустам менависанд чаро як замон гурӯҳи машҳуртарин пароканда гашт сабаб фақат дар фавти яке аз солист буд. беҳтарин мешуд агар як порча аз суруди маржуна замзама мекардед. боқӣ худо ёратон бошад. Ташаккур. Сабаб бисёр буд. Инҳоро дар як барномаи алоҳида гап мезанем. суруди марҷуна барои шумо. марҷуна гуфтам бар ман ошиқ машам, марҷуна гуфтам зудтар аз ман бирам, марҷуна бар ман мадеди ро, марҷуна охир ман бевафо, марҷуна бар ту гуфтам ман бевафо, марҷуна танна мазан баро, марҷуна охир ман бевафо, марҷуна бар ту гуфта будам ман бевафо, марҷуна. беҳтарин. хуб саломат бошед. идома медиҳем. хуб хулиган ки менависанд салом аз шаҳри Москва. савол чунин аст: барои чӣ кам месароед ва аз кадом сабаб ҳасанҷон гузаштад? мо дар интернет бовар надорем ва мехоҳем ки худи шумо ҷавоб гӯед. аз ҷавобро аз шумо бифаҳмем. худо нигаҳбонатон бод навиштар. ташаккур. хулиганка бале номи хеле гӯем ки ғайриоддӣ. ҳасанҷон бемор буд он кас ва бемории норасоии гурда буд. аз он барои сабаб вафот кард. сабаби барои чӣ кам месароям ҳоло гуфта гузаштем. хуб хуршедахон менависанд: салом ба Искандар Қаландаров. ман мухлиси ашадии шумо аз Нью Йорк ҳастам. ман мехостам як суруди дилбари зеборо мехондед ба таври зинда навиштам ва то смайликчои зебо барои шумо фиристодам. ташаккур Аҳмад. хуб мухлисое ки дар сарҳои дурам ҳастам, бале мусофирон ҳастам. ин сурудҳоро ман як чанд вақт сарои диям. дилбари зебои қалам қошаме, бар ҳама ҷо соя ба сар бошаме, сажда ба ҳар як қадамат мекунам, давомаша асфоти фаромӯш сохтам. бахшиш мепурсам, давомаш чандин сол шудааст ки ман ин сурудро насароидиам. аз хотири ман фаромӯш шудааст. фаҳмо. хуб мешавад албатта ки чун сурудҳое ки шумо дар ҷавонӣ сароидаед хеле зиёд аст. Искандар аз ин бале хуб салом Искандарако. солҳое ки шумо бо Шодравон Ҳасани Вализод будед, он рӯзҳо бароятон чӣ гуна буд менависанд Набиҷон? чӣ гуна рӯз буд он рӯзҳо? он рӯзо чӣ гӯям нотакрор буданд. аз хотир фаромӯш намешаванд. он рӯзое ки як вақтҳои ҷавонӣ мо буд. беҳтарин рӯзҳои беҳтарин рӯзҳо буд. фаҳмо. хуб хоҳиш ман кӯтоҳ мекунам саволро. охирон савол аз мухлисонатон. бахтиёр менависанд: салом ба ҳамаи мухлисони гурӯҳи Иқбол. биёен сарҷам шавем, дастгирӣ кунем Искандар як албоми нав барорад. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем як маслиҳат кунем. ҳама кас ин савол не, ин як хоҳиш барои мухлисо, аз номи мухлисо барои мухлисонатон буда. ташаккур. хуб ташаккур барои дастгирӣ. ташаккур. бале дастгирӣ ҳаст ки мо як илҳом пайдо мекунем. ташаккури зиёд мухлисони азиз. саломат бошед. ташаккур. хуб азизони дил, он суолҳое ки такрор буд, мазмуни такрор дошт, ман ихтисор кардам Искандар бо иҷозати шумо, чун гӯем ки Искандар хеле ба саволҳои шумо ҷавоб гуфтанд. Искандар ташаккур. ва қисмати охирони барнома аст. блиц 10 саволи кӯтоҳ ҷавоб мегӯед, якеро интихоб мекунед, хоҳед шарҳ медиҳед, нахоҳед не. блиц ин пурси кӯтоҳ аст. ишқ ё кор? кор. аз ишқ аллакай шумо сер шудаед Искандар? не барои чӣ? не. хуб гӯем ки агар ҷавон мебудед ишқ мегуфтед. хуб се рақам, кадом рақамҳои дӯст доштаи шумо? як боз чи? ду се нагӯед? панҷ да. фаҳмо. хуб савобҳояшро намепурсам аз шумо. дафъаи навбатӣ вақти омадед мегӯед. хуб истироҳат ё варзиш? истироҳат беҳтар. хуб се актёр ҳунарманд? се актёри
دوست داشته شما دوست داشته من سیلوستر سالونه از سیلوستر سالونه از گلیوود پدری خودم سیمش کی گویم сайрами соева фаҳмо хуб марҷона ё ин ки севара марҷона фаҳмо мерседес ё ин ки бмв мерседес продюсер ё ин ки тӯй албатта маърака хуб ютуб ё инстаграм ютуб се хӯрок дӯст доштам ё ҳам ту биё фарқ надорад се хӯрок боши палав лагмон манту ин ҳар серо дӯст надорад албатта хеле хӯрокҳои хамиринро мехӯранд аммо фарбе мешаванд барои чӣ ман намедонам барои чӣ пеш мегуфтанд ки чӣ барои чӣ Искандарҷон шумо инқадр хароб ҳастед хароб шудед инқадр гап бисёр буд миёнаҳол ҳастед имрӯзҳо фарбе имрӯз боз фарбетар шудам боз гап мезанам фарбе шуд аз Искандар барои чӣ фарбе шуд ем хӯрдед чӣ бале ҳамин гуна аст хуб се хӯрокро гуфтем ва охирон саволи мо ман ҳар гоҳ мепурсам ки нигоҳи нав ё нигоҳи дигар ман дигар тасмим гирифтам ки ин суолро надиҳам ва даҳумин билетси мо ҳамеша чунин мешавад ақл ё дил ақл фаҳмо боз ҳам ҷавон мебуданд дил мегуфтанд хуб савол аз ҷонибек муродов барои шумо пешниҳод шудааст Искандар дар зиндагӣ чӣ хубӣ кардем корҳои хубӣ бисёр кардем барои бепарастон консерт гузоштем тӯй гузарондем бемаблағ албатта хуб ба меҳмони навбатии Искандар бояд як савол гузоред барои меҳмони навбатӣ як инчунин савол дар хобатон гап мезанед ё не ин ба шумо мешавад меҳмони навбатӣ хуб ташаккур Искандар охирон савол на охироне боз як саволи дигар ҳаст пеша баъд аз ин ду саволе ки ба шумо аз ҳама зиёд писанд буд ва ду саволе ки ба шумо аз ҳама зиёд писанд набуд ҳаст ҳамаи саволҳо писанд буд мақбул буд фаҳмо ва Искандар чун ҳамешагӣ мо ҳамин гуна имконият дорем ки шумо барои ман метавонед ки як савол диҳед дар охир чизе ки мехоҳед кадом саволе ки мехоҳед диҳед агар бошад албатта ман ҷавоб медиҳам бародари азиз шумо оиладор ҳастед ё не ташаккури зиёд бале ман оиладор ҳастам дар синни 23 солагӣ оиладор шудам ташаккур саломат бошед бале ташаккури зиёд ва Искандар бо ҳамин саволҳои мо ба интиҳо мерасад аммо ман як хоҳиш дорам хилофи анъана аз суруде ки ҳоло ҳеҷ кас нашунидааст мешавад 4 мисра хуб шудааст чун шумо гуфтед ки ба наздики консерт доред ман мехоҳам барои мухлисонатон як суруде сароед ки ҳоло ягон нафар нашунида бошад як суруди нав эҷод кардем бо Фирӯзҷон Юсупов ҳоло он суруд пурра нест аст лекин ҳаракат мекунем фаҳмо хуб тамоми шаҳр хоб асту ману борон бедоре магар дар ин шаби сармо ману борон ғам доре ман аз боронтар бам аз ишқ мерезам миёни ваҳшати шабҳо ҳамоҳанги шабомезам ҳавои чашмҳои ман шабеи абру борон аст магар борон ҳамчун ман аз ишқи худ пушаймон аст аз ишқи худ пушаймон аст ташаккур як суруди навотарин ҳоло аз ёд нест аст барои ин бахшиш агар камтар хато карда бошам бахшиш мепурсам беҳтарин буд саломат бошед ташаккури зиёд Искандар суҳбати самимӣ буд ташаккур хуш омадед мегӯем барои шумо ташаккури зиёд барои азизон барои он нафароне ки нигоҳи навро пайгирӣ мекунанд меҳмони мо буданд хуб он нафаре ки шумо
дархост кардед, интизораш будед ва суруташро тоҳо гӯш мекунед. Хеле дӯсташ медоред Искандар Қаландаров. Хуш омадед ако, ташаккур. саломат бошед. азони дил ба ҳар нафаре ки моро мебинанд аз YouTube канали Нигоҳи Навморо мебинанд, ман хоҳиш мекунам ки тугмаи подписатсия, яъне обуна шуданро фаромӯш накунед, пахш мекунед ва подписатсия мекунед, обуна мешавед, зангуларо пахш кунед, шарҳҳоятонро ман албатта ки интизор ҳастам. Меҳмони навбатӣ кӣ бошад, вобаста ба барнома чӣ фикр доред, ҳар чизе ки мехоҳед нависед, дар худро эҳтиёт кунед, шуморо дӯст медорем. Хайр.